Didaki dulu kasih galang lalaya oi singgalah tadangar untuhnya ombarang babalia ingo jalan ni omba oi laingo jalan apa ilang atina rusuh tanahnya omba mandangan ni omba oi la mandangan oi di sesela dua-duanya omba lagu singgala dimintayo lanyi omba kapala pe ati taraga adape wataku malam nangku ni omba oi la malam bagurau salwayo denang madangan bagurau samalamku oh lalai la samalamku minta lagu nanta karena arista duduk di muko ni omba dela bagurau laki demak dangala denda malam kini dangala denda samalam kini bintang tamu cilik samalam koda arista tukang mancatat malam kini komah rimbun cipago banyak konamu
Bagura samalam nangko dangala denda daerah banyak oi rimbun mandadal samalam ko lalai lapekan hati nantaraga lapekan hati nantaraga rimbun cimpagola anak adenda koma urang kaciawan tuhanyo kame bagura bagara-gara lega dangala rato dari salimpe lalai dangala rato dari salimpe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desana Pancinto talang sarwe khususnya Pancinto saluang dendang Cimpago talang. Dosana selamat malam semalam kini salimpe diguyur hujan labe dari jam tadi sampai kini lentado taduah. Amba yang malai ada rimbun Cimpago angkat tangannya. Iya. Ada tukang saluang mudo Alga Utama. Sapo dulu dosana awak. Siapa namanya? Rimbun. Bagus-bagus lah. Halo, saya Rimbun. Itulah Rimbun Cimpago. Siapa dulu di sana? Siapa nyomba? Halo nyomba. Bagus. Selamat malam. Ya, jadi malam kini spesialis pencatat lagu Rimbun Cimpago. Oi nana bagurau gurau lagi to dangala dendang samalam kini ore generasi yo Cimpago dari pun kami samalam kini lontong sate lontong sate lontong sate 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 lontong lontong sate sate yes baju boba tuh iya hai nana bagurau minta lagu nalama gurau desa malamku rimbun Cimpago jalan ragu-ragu catat lagu nan masuk sama lagu lontong sate lontong sate lontong sate sate la sate lontong lontong sate sate Rami penantar rimbun tuh 192 iya lucunya Dedek Rimbun kok. Ayo dosana selamat malam semalam kini. Selamat malam Lisa Matsuda dan Bapak Fizon Muhammad Nur Namarado di Kuala Lumpur Malaysia. Ya siapa dulu? Halo Nang. Unang. Selamat malam. Selamat malam. Tangannya gimana audionya? Nyombak semalam awak di CC malam kini cigu yo. Dapet mana kandak nyombak lah di CC semalam kini. Lisa Matsuda baju boba. Ha ha ha. Ya dong. Safril Chan Pekanbaru mendengar yop. Uni Susilawati. Salam kompak dari Selangor semalam. Selamat bergabung SDJT yop. Waalaikumsalam Uda Arista. Salam mama-mama sarata dusana kesadonyo gada indah baimbo gala kete indah baimbo kanamo talingkuang kasadonyo diatok lapiak gurau salonena Cimpago talang salam bagurau dan badun sana ada DKI hadir semalam kini dari Sanjo yo Uda Arista salam badun sana ada Uda Zainal Effendi bantu ser Uni Susilawati
Udah Arista ada bintang tamu di sebelah Cigu semalam kini. Kenalkanlah siapa namanya. Itulah namanya Rimbun Cimpago. Selamat malam nih mama serta anak sepeguruan di lepia guru SDJT. Semalam Susi kecenya mbak Rimbun sapo lah mawo. Halo mawo. Ata Bunga Aisyah semalam Dadan Om Cik Rimbun. Dadan Om Cik. Pakai tangan mana tuh? Iya, bagus. Radikal. Agi hari ini sampai ke kunjainya. Alah makan Rimbun. Ata. Cantik mana si Rimbun malam kok? Cantik Rimbun kecek gak pendi itu di Sungai Lasi. Halo guys. Halo guys. Iya, santiang Rimbun ya. Lucunya Dedek Rimbun kau Ica Mayasari semalam Panwar Effendi SYDT Majun Bunga Aisyah Ilma Sofia semalam Pas Hermen saya duet lah sama ibu tuh Rimbun kecian Tica pak. Oke teh. Oke teh. Zih baju baba tuh dasri semoga lancar amin. Aini semalam bantu serserai Sylvia Hamdillah bantu serser putra si buah-buah dasri Tangerang Mandanga Makatik Majindo. Lisa Masuda Sylvia Hamdillah Onco Susilawati ini Susi semalam atau bantu serser dia T200 itu bintang tetap Conem Biaso bantu serser Onde Allah bunyi talempo karena karangan anak mudo nela mudo naik daur Rimbun kecil Kak yo kalah Kak Ai lai naik daur Rimbun malam kini salam obadan oe banang koe badan cobaan datang laut Tuhan Daputra perdana kalai datang samo bagurau samalam kondela samalam ko nambah gurau kanda akan dendang udah jasmi cania kalai datang deoi udah. Selamat malam Pak Jasmi Cania. Terima kasih si ketidiannya Pak Jasmi Cania dan Pak Kampuang di Paninjauan Tanah Datar di Paninjauan. Di mana di Paninjauannya Pak? Di bawah Bintungan mana Pak? Ya, termasuk Tanah Datar. Beliau merantau ke Mentawai. Sedang dinas kini di Mentawai. Salam kenal Pak Jasmi Cania, orang sepaguruan Salwanenan Cipagotala kesadalahnya. Di sana kesadalahnya Pak Jasmi Cania, pendatang baru kita yang berasal dari Mentawai. Onde mak dape bagurau samalam aku barakasana dalam hati dalam hati bagai gosip nanti bota paso
damadi Sultan Mantari Allah bagabung saja sanjo saja sanjo baru cie masuk nyanyi indang payoku buah diminta yo dela diminta yo rami penonton ribut tuh 251 bun mungkin tempongkan bun atau baru masuk indang payo kumbuh untuk udah arista masa barena sati sapu kayak atuk Malaysia apa yo kumbuh kotona pesa simpang jalan kalimbana simpang jalan kalimbana jalan lalu ikan tada pedala dingin debaranang Renana baganda Allah dibarin anak kontana banda sama alamko anak kontana banda sama alamko sana adun sana amalam kini dangakan dendang dari kita dangakan dendang dari kita iya udah putra perdana udah madi oi nananyi ya ombak satu badan dadu dua kamari ya sama lampu dua kamari sama lampu siang aja malam tak bayang awal ragu dek sigi nyanyo awal ragu dek sigi nyanyo. Selamat malam Marafisal KB nomor ado di Sungai Lasi. Di punta lengkap baliang-baliang dia aja dulu kakinci tu ya 273 aja tadi tu batu ser-ser bintang-bintang di sana bantu bintang apa ya Dusana Ambo Kasadonyo nomor katidiang Lapia Guru SJT atas nama Yami Drawati Beri 5542 017921 Dek kita ke menyambut hari RI Hutri untuk Pak Gurau semalam suntuk tentu kita isi ketidiang Lapia Gurau Assalamualaikum Mas Rimande hadir Pekanbaru Riau. Ya, Pak Anton hadir semalam, Pak Antoni Darwis, Yenti Putri kirimkan lagu untuk awak cie sana atau. Selamat mendengar malam kini Hikmah Finda, Lisa semalam Nofriza lagi taruh. Sabana mantap lagunya rimbun. Ha tu ada ke? Kinci tuo.
rimbun semalam ko. Yo santiang lagu kincie tuo. Bari bana kasih lelangkok ko pak wirdi kadang kompak piana dibawa delen suayan komari muagam jo kami di lapik guru SDCT atunya dari Bujang Marando minta lagu Putang Barendo mari muagam pakanda piaman lamo cek kasih lelangkok cek atau mantap Tuan Saf kecek Pak Anton kotas-kotas tukar lagu mama le kanakan gak masuk ya ambacang ledo nantara gak denakan silelai asal lebat tukau untuk mama kadek betu itu nama kabiro nah menjeroman itu nun Edo Efnaldo Ado Animal Dorau nih lagu Sibuto di harahan jalan Safri Mandai semoga saluang mendunia santiang anak mau laba lagu ya wayang bacang juga kata Pak Rimbun ha mantap cucunya Maksa Barenan Sati Rimbun best kan Rimbun hebat ya kan lambaikan tangannya dulu iya santiang kinci itu ya 293 yuk nanya daur Rimbun ay selamat malam samana lasuah desong X4 song cie rang lawang father of Ciabawahan deh apa ini nih Rimbun kecek gae kecek atuk Malaysia semalam atuk Selamat malam atuk. ya. Hari Muagam mengaong jangan Mak Badis Tamentari alia lagu sawah babanda langit Nafrizal nah, udah Rizal Mersing deh 300 penonton awak alhamdulillah bintang awak kosong baru ya bintang awak kosong baru malam kini penonton awak lai rami jadi je lah cik betul ditunggu pembintang kita malam kini Bu Us Batam hadir yop Bu Us selamat malam selamat mengapuan juga kami Hermawati Buyong Pai Marantau cik di Pekanbaru Bujang Merantau cik semoga sukses selalu mantap imbun ya kecek Mak Sati Mak Sabaret dan Sati di Kuala Lumpur Malaysia jadi dulu karatok suayan Mudia Arau udah Masri Tanjung
yang sukanya ditungka atau diputa baliang-baliang kasiriah langko permintaan mak sati kita nambarado di Kuala Lumpur Malaysia. Halo di sana. Rencarana nyoku butan juang babelo jalan ku baputia basimpa jalan kapil adang papasan dene kanangkan dua usadi aja makan siri acara yo sapa kota gamang onde lama sati den iyo la kota gamang masati di malanyo kini olalai kini bamain na uradi kubang putih ataga di lereng pandakian kau nak tahu jalan pasir ya sapana nusa dibuangkan oi dibuangkan mak tolong ada dinyo nak tahu jalan pasir ya sapana nape dibuangkan lama sapa dirancan dua disapi anak kota baru harinan sadang tengah hari saja baca rejonakan dua taraga jola jalu galu jual piang sajo disudahi onde lama sati den di malanyo kini masati tolong rayu akan olalai kini bamain iya masati rami balainya panyalayan rami majalah tanggari taraganakan kedipangakan jauh masati malakin onde masati oi tolong labanakan taraganakan dipangakan jauh masati malakini bukit tinggi bapak sate menurun kapasa baru maritoan suapa jalanan cincin perak pasapu ame bau katu kamela dulu padanya isu rasa salan mai rasa salan masati di malanyo kini olalai di manyo kini masati den kodudua namangga mawana marisa magawai di maju duanyo nalapatui ati dari satu kangan jua di mamalamku wai masati den tolalaban magawai di malanyo kini di maba main sama lampu lahiran di penatap datang bintang dah jatuh sama lampu mungkin dek labe hujan kadang gak kurang tarang langit nangku oi langit nangku masati dimanya kini olalai kini laba main tolong rayu akan sama lampu tukang dendang surang dia masa bareng sati jemari agama tua tuh surang tukang dendang mak sati abah ada di sana kita lain Dusana SDCT di mana saja berado 290 tadi lah tembus 300 penonton awak hari selimpek di arah hujan labek saja jam sampai sore tadi sampai kini ndak tadu-tadu. Selamat malam Mak Rafisal KB udah Rista semangat tarikh kru SDCT semangat dah
Selamat malam sebana lasuah lawang. Rang lawang menghilang tabu. Harimau agam mengaong. Nofrizal alia lagu sawah babanda langit. Batam Adir Buyuang Pai Marantau Cik ni Pekanbaru Riau. Semoga sukses selalu, minta lagu Cik Mudi Arau. Titip salam buat tukang saluang ni lambui bana suara saluangnya. Iya. Minta lagu Lapuk di Rantau Cik ni udah 3378 Lisa Matsuda selamat malam Buus Indang Pai Kumbu agi Cik Bon iyo mak la 10 mendangannya. Ku iyo takana kampung di bueknya ko. Salam Nusana mak harimau agam di kampungnya di perantauan bersama mengkok menjadi supaya sukses gurau. Kita di lapia guru SDCT semalam suntu mari kita pasokuan ketidiang na selalu diri de maksa barena sati kan mantun ceritanya nakan Cik Gumalai ayo. Assalamualaikum sanak Pak Guru sadonyo udah ada pisar Caniago semalam. Udah 3378 Papua selalu monitor. Sukses selalu buat SDCT. Salam sehat untuk penggemar SDCT dimanapun berada. Yan Junid Lintau Barotan Cini Mas Rimandai maaf Ma Ambo Batiar Mandai di Malaysia semalam Mak Batiar Mas Ri Tanjung tiap malam apa Baguro Iko. Udah Mas Ri Tanjung kita live setiap hari Selasa, Kamis dan malam Minggu di channel fanspage atau halaman Facebook Salang Dendang Cimpago Talang jam 20.00. Atau Mas Rimandai semalam udah John Kennedy Cubolo Badendang rimbun deh telambek udah depisar Caniago tadi rimbun lah Badendang. Udin depisar Caniago ya. Tukang dendang surang biar mak sabar dan sati jemaah harimau agam bah dari sana kita nalen orang urus. Yan Junid cupak mambil ado Ceni. Oh Minto Susianti terima kasih 100 bintang. Dolston salam Nusana harimau agam tolong Nusana bicara atau. Lunang monitor sana denai mantap SDCT. Aceng Padang Sare tolong sorakan Padang Sare uni yel. Kami lagi nonton bareng di Kadai. Udah Aceng kama saya. Lah 3 tahun hilang. Lah barakali lu orang Bogor semalam suntuk lah. Halo udah Aceng Padang Sarai salam-salam ke sana kita nomor ada di Kadai. Pendi Tanjung. Yo Sudarso. Selamat malam Yo Sudarso. Malamko dari Payakumbuh boleh minta lagu Kak boleh. Afriza Malelo semalam Batiar Mandai. Bunga Esa nyanyikan lagu Barambun Malam Cik Boyel. Barambun Malam. Lagu Barambun Malam Beko kita lagukan ya. Bantu bagikan bagi-bagikan tarik bintang awak sarati baru dain. Udah dain nomor ado di Lintau diagi dulu. Iya. Satu Maima Cik Bu ya Pak saya Serayanto orang Lawang di Pekanbaru kirim salam yup. Terimalah salam kami dari Salimpe. Diage dulu Lintau Barotan. Tiga mantap. Urang Lintau Pai Barotan mana tabau rotan Maduri. Oi nandi mukonde indah mangasa
oi la bagurau tengah malam lintau barotan dimintayo di matuanyo masati buru awalam tam barabui sangka nama guruyo di matuanyo de buru awalam tam barabui sangka nama guruyo oi kok salipu lai babua masati kagalu-galu dape takura bala koinan batua tamu sana penyakit ide kukuyo oe sana penyakit de kukuyo elita tulang den tulang den padi nambone masuk lumbu ama oi nasalibu tika ditangkai biarlah balam kami kurang tanpa doba nuri baparangai oi pado banuri da baparangai tamlita tulang den samalamku oi nantabantang dan di bawah matung ai kamu oi oke jam de aswapi tanama buana nare di putio oe buana nare di putrinya tamalita tulang den aku tulang den olai tiba singo barantai tam singo lalo di malamku oi nalapatui kasih tabang kalai tam indah tantu japang kayo indah tantu ne ujapang kayo tam kita tulang den malam kini mana lagu tadi atunya ha dia geh dulu kabujang marantau salam air tajun santalai kapakir kalau mau kau ndak bagurau ya iyo semakin mantap STCT atuh udah singo berantai jangan kama-kama tetap di siko saja. Nah, kalau udah pai-pai rugi kami lah cok bagurau semalam sentuh gini marantau bujang marantau
bintang banyak bulan lataran tode bumi tarayu sadiaro bujang kapula bujang marantau joati bali lajangoy bujang mana mungkin Inana bangulo hati karisa ulah derintang agak-agak bangulo bujang lare dirantau di kampung sagalo indah babali ala bujang Terima kasih Pak Jasmi 25 bintang. Udah lagan buang oi tanang-tanang biar badendang oi surasa jo mulonyo bujang karantauran di kampung mukia janji sadoyo lakasansai bujang marah biarlah baik kodol Pak Uwairi datang talame asale datang kami kasuko ialah bujang pulang talame janji di kampung jadi urang pulau kasansai bujang dia dulu Kapiaman Lamo permintaan Mak Harimau Agam Batu Serser Pak Wairi saya malam Pak Wa Pak Jasmi Chania saya malam perantau Mentawai terima kasih 25 bintangnya. Jadi di sana ketidian Mak Sati terbuka siang dan malam 24 jam non-stop. Itu di sana kami nanda mengikut nanda live atau putar ulang tuh boleh juga isi ketidian. Dia dulu Piaman Lamo permintaan Mama Harimau Agam Jo kawan-kawan di Lapau Kota Kuala Lumpur Malaysia. Lagu mulia bana
Inggo dilantak tangga sawah pinjai penabang bayu tiburi bayu patatigo musim hancur matahari urang ambil ketunggak pagai labat pocong jo kain putih di balik papan nasabila sama lamai dalam kubur datang malaikat nama tanya usahakan jawab kata bari gurau jemari magam nantakan nenek bari magam barang keperi di Bangkauni amui oto je pasisi menyosong badai dan joria oleng-oleng sampan kayu melakin tibu kasubarang tibu di merah hari sanjo maksati malam menimpo kawan kami jokare hati pai balaya kasuling malu derang banyak tekana sumpah dan ulu dek menurunkan hati gadang akhirnya kan dua makara menjual nenek bagura paragara keraju banyak tabang kalai biar diansua menendangan malam kami mau daroma demak satidak akan bela lamanya oto dinaiki kijangan lawan salah dapat kijang separuh pakai lagan bana meninggalkan ulang asin makna mandayo tene Pak Satya Nama
Atunya piaman lamu. Terima kasih udah Pak Jasmi Chania 25 bintang. Aziz Zalnus minta lagu Embun Pagi Cek dari Tugu Ayam Bagurau Bu Yel. Yap. Udah Aziz Zalnus. Ya. Pak Aziz ya. Pak Aziz Zalnus. Hari Tugu Ayam. Maaf tak lambe ambo seketek Bu Yayo Pak Weri lambe tibo lai kamanang. Lambe tibo lai datang, lambe lego lai kemenang. Edo F Naldo tok sayu si rantai. Apa tuh? Ini Wati Sila, assalamualaikum Uni minta lagu Buruang Nuri. Minta Indang Situju Afrizal. Udah Afrizal. Mantap SCT, semoga tagak tali taruh SCT ko. Di mama gawai kolah. Udah Arista. Makabela di dalam semalam sentuh tu makan-makan di mama ambo kesadonyo bayi yang dirantau maupun yang berada di kampung. Salam dari anak rantau Kepri. Atau alah Edo F Nando lapau malam pagi bagadang filalu Tambaro Cikni dari Kampar Ucu Madi. Tambaro gadang Sarawak. Kurang sirukan. Atau dia dulu permintaan dapur bana sirukam bakayu. Saladi nagarioi o manga ko kami mau oi ba sisianai o manga ko kami mau oi ba Papa
mama uliwai wajah tapi Hajalia ke mama Hajalia lawai Habai tukusui maoi Hoi parati anai Habai tukusui komai Hoi parati anai Ahadnya lah panjang kasih kapal kayu kamano lagu dikelokkan pasai jantung menangguang rindu kasih rindu dikadukan sampai malam magawai tak kalau magawai baru mencogok semalam ko uni bunga Aisyah yang junit yo takana na ketek-ketek di iku mani ceh pakal itu udayan junit kana na ketek-ketek nih ya Uni Sari Murni, Assalamualaikum Uni, semalam Uni, salam dari Bandar Jaya. Yap, Uni Sari Murni. Siria lai pinang pulai ndak sadah jua dimakan. Kasih lai sayang pulai ndak jodoh ke dipangakan. Nah, itulah makabe sabah makabe semintaro. Arista kisah bana semalam kini boya yo muah citunya do. Pak Anton. Saya malam Waldi Indra. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam kenal dari Capung Metal pendatang baru. Kak bisa request lagunya lagunya Suntiang Patah Batikam. Udah Waldi Indra, bantu share dulu ke grup-grup Facebook Manado. Minta lagu Ciek Sawah Rang Selayan. Malam Pak Anton Lampau Kota Jemaah Wirdi Gadang Gombak selamat bergurau di Lapik Guru STCT. Duduaknya Len Suayan mintalah lagu. Ah, baik itu permintaan Maksah Barek Nan Sati. Saya orang pertama di Suntiang baru ini. Tua Masa Barenan Sati dari Kasubatang Tubuh. Oh itu. Oh Subatang Tubuh lagu balau. Assalamualaikum selamat bagurau semoga sukses sampai selesai amin. Salam pada Mamak salah turun sana nalai monitor malam kini. Imbon pada Mak Sati iri lah tarik ke tidiang tu semoga capek pandonyo amin ya rabbal alamin. Mak Sati makawai kita lah tiba dari Sanju dicari-cari di makola duduk beliau. Udah ada yang koto semalam udah ada yang koto. Selamat datang dan terima kasih 50 bintang malam kini dari Deyong Koto. Jadi Mak Sati iri letarui ketidiang boleh nak capek panu nak capek pulau terselenggara bagurau peringatan ulang tahun Republik Indonesia tentunya. Yang kesekian. Ya 50 bintang. Bintang awak baru 175. Ma catatan lagu awak tadi. Kamal larinya. Diagi dulu Karatok Dawiyah. Permintaan Udayan Junit. Udayan Junit semalam udah tarimolah persembahan Rato Dawiyah dari kami. Alamarato si Dawiyah bunyi rato ibu baibo ibu ladun sakai kodade ulas wapitana
bapak sanawa galamati kode daya lai dalam hati yuwo bawa tompa wailah dagang kami maka bekan yola bapantun pantunlah samo kadangaran oh kadangaran lepak pediai janca mega sia sampai balun pandang jauh elo layakan omang gabe dan elo layakan ari pangeran Eva sampang dayu alayu dayu alayu dawiyai carilah jodoh samo baik jo kami banyak siginya oh siginya orang banyak oi nala masa padirang antara buan oi di sabi anak Allah bapak tur kini magawai Tuhan samo di dakasa malamku samo di daka lasa malamku ramanya oi iko lapatun dari magawai akunya Allah maratok sidawiyah membawa ayah dalam parian magawai Allah agak hilang akak tidak ada lagu untuk berundangan pahamlah cikgu tentang itu iya terima kasih udah ada yang foto basaba magawai semintaro kandak kabuliah pinta kabalaku sampai magawai ditangkok lagu sabantalai keluar lagu untuk memberi undangan Aprianto salam kenal dari Anto dari Ampe Angke salam bagurau sanak sadonyo indak basabu namo jogala bintang lagu Ciuni Singgalang Jaya lagu melarang tabiang sari murni kati dia masa tiba kabanyo dusana kati dia masa tiba kabanyo Ainala masa padiratara buanai di sabi anak mudo ala karuti wa mamikiakan buanai tolong dekama bicara atolone mama ayo bicara buat senelita Abdullah Deksa amalamku nakana sabarena sati cigumalai tukang nendang satu orang lain transport jo konsumsi maduo lah tanggung jawab perantau Palu jo maringo
agam jo maksa barena sati cigu malai. Tolonglah dusana kasadolahnya. Udah mulia DM semalam udah dari yang koto. Jadi dusana kasadolahnya marilah sama-sama kita isi ketidiang maksati untuk mensukseskan gurau semalam suntuk kita dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ke Bagurau semalam suntuk akan menghadirkan pendendang Pigo Luha. Jadi mohon bantuan dusana kasadolahnya untuk bisa maisi ketidiang maksati nanti buka 24 jam non stop. Ya dia dulu teramane sekali. Sudah. Halo lai. Atau agak batipu semalam. Pauratara ampai manuai wanai padi tarapadi pamata aku nyanyi abana buni murai wanai bala maju di pike urang bala maju di pike urang tuan nanalita atulang adengo tulang tinggi bukinya pun pagi di Bali padang langgang oi bapi sawangan jadi oi de asuang pitang urang oi de asuang pitang urang Petabantang kenal di bawah tunggang ayah kamu iyo tajam masang pitanah Kamani jauh jalan menurun kelohnya banyak patah siku kiambang nesangko lalui badan mahkota oi mahkota unangkan walai malere watabiang malere andema malere watabiang nanabakela malere watabiang nanabakela Oden sangko lagi nala tele ama oi kironya awan nan mangga juju kironya awan nan mangga juju gadang gadang batu gadang aja
mandi mudo-mudo Bang Alek, kecuali jani ayahnya Sungai Tanang. Jani ayahnya Sungai Tanang sampai mandi cikgu. Tu salah Bang Alek. Jauh apa mandi ciknya? Bang Alek kok baru masuk cari prakaro Bang Alek. Bintang wa bah cerita ko Bang Alek ah. Atu si ai lah ngambok seno mah. Iyo bintang dulu mau kirim. Gak tipu sih. Iya dak tipu sih nyalai bakal itu. Pak kabar kini Bang Alek lai sehat lai. Tapi selalu berang ke cikgu. Jauh apa mandi sama cikgu ke Sungai Tanang. Kan tapi mandi orang muda-muda mah. Emang cikgu muda. Kan nenek. Bang Alek tuh. Ya. Ya tu Bang Alek banat. Atau dia ge dulu. Ka Barambun Malam Bunga Aisyah. Kamu ajo kayu tanam. Udah Farizal Jali, Bu Emma Sari Lema semalam. Kampuan gugu aja kayu tanam lalai, iku ada reka rantau, buku ada balai tengah malam, kan dua baraso kamaimbau, sansai badan dena barambun malam ado malam, kan dua baraso kamaimbau, pariam mana bapa gajira apa do malajira bapa gajo anjalu, pakai pado malakami indah pado malangangila bagi sawah tahu, sansai badan dena barambun malam pado malam angin bagi sadena latau, nan bagu rau minta lagu pada malabia wa mandendangannya, nana bakanda-kandakan lagu pada malabia lawana badendang, kuragu balon kurang tahu larang banyak kabaulah lamun basinyang, kuragu balon lambe tahu do malang kudolah lamu basiginyang, sansai badan dena barambun malam pada malang kudolah lamu basiginyang. Kampuan gugu aja kayu tanam pada malang iku dari kapan rantau, buku ada balai tengah malam pada malang kan dua barasul kamaimbau, buku ada balai tengah malam pada malang kan dua barasul kamaimbau, sansai badan dena barambun malam kemalangkan dua baraso kamaimbau, adi janjora lado malang di pia malata-latayo, lapati kasih tabang kalai larang banyak saja basu wala jonan niko, sansai badan dena barambun malam daharista malam kini seorang ala saja, dah semalam udah maaf terlambat lah Bu ya, ada wirid pengajian mingguan musolaya udah
awan riau. Alialah lagu sudai ko pado malah pado wadiginya lapan jabana kalagu ikon muliana arat to kanda amalamku sansai badan dan barang malam narato kandala samalamku atunya dia dulu lahap jaya Apa itu? Ikulah jaya. Kulaku Ikola lagu Ailah Jaya Jaya. Ailah Jaya akunya lagu spesial untuk magawai semalamku ikolah lagu Nela Dajaya karangan
sudah menjadi amal ibadah. Nayakkan arawa beliang tucik kanakan bukan pantun yang mamak kirim tadi Jona Niko. Den ba kali do. Bapa kali do. Bagura dua penonton rami tu. Yo, baguro badua penonton rami agi tare tu. Itu di kita nampar lu. Kita nak do. Iya. Bintang tak ada tu. Habis kati. Bara bintang tu. Pek tu. Mati. Motor. Muati. Adi. Ya, terima kasih Pak Jasmi. 100.000 isi ketidiang Mak Sati dari Pak Jasmi Mak Sati dari Mentawai. Mengopi tukang salon astek. Biar mak sibuk. Ayo biangok tukang salon astek lu. Di Mak Sati, ha tu berita gembira tu lah berisi ketidiang Mak Sati 100.000 dari Pak Jasmi Chania Nambarado di Mentawai. Asli Paninjauan Tanah Datar. Ah tu. Di mana Pak Paninjauan Pak? Nah, dari apa nak? Dari Bahaye belok kanan ya Pak kalau dari Solo ya. Peninjauan tu. Kalau nak salah tu. Iya. Pedang panjang. Pedang panjang Sawalun MTS Gantiang. Ke MTS luri ke Paninjauan dari Simpang 8 belok kanan. Iyo Pak Jasmi. Mohon di komen Pak. Hendak sok tahu lo Pak. Oh ya pun ambilin ada lagi lagu berbalik ke nagari ya. Pak Jasmi Nambarado di Mentawai. Kama beloknya Paninjauan tu. Yo kok dari Simpang 8 belok kanan. Katehnya ke Gantiang. Kalau ndak salah, betul tu mah. Kalau bilang kanda atuk ribu. Iya. Di sabelahnya ayangnya dia tehnya sabalun tu. Lubuk mata kucing ke kanannya loh. Kema tu bintungan. Ya. Bintungan. Iya tu Pak Jasmin. Syahak. Mati 10 tahu. Ya, bintang 510. Terima kasih Bang Alex 10 bintang untuk malam kini. Semoga Bang Alex masuk surga jolandanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, 254 penonton kita. Alhamdulillah Bu ya request lagu tanya balik Cik Bu ya ta. Konyo isi katidiang dari Lensuayan 100.000 lagu sebatang tubuh. Bakal kau lagu sebatang tubuh. Kau seorang saya pi biarlah seorang saya. Dia dicatat dulu sabatang tubuh. Merokok dulu alga dulu udah John Kennedy. Tuh 100.000 lagunya sabatang tubuh. Pak Jasmin. Ma Pak Jasmin tadi gua. Dan dakek simpang PDAM Bu ya. Nah itu. Batu Bu. Tabu baraya jorongnya ndak tuh. Batu tu. Kecek Pak Jasmi Chania lain tak salah awak dah. Tabu baraya jorongnya. Dia Pak Jasmi ko lagu Singgalang Kubu Dia Teh. Tuh. Singgalang Kubu Dia Teh untuk Pak Jasmi. Macam itu sih Kan batu cikgu tuh. Dari Simpang 8 belok kanan, kate ke Gantiang sudah tu ke Bintungan. Di pasar lagu Aroba Beliang Pak Rafi Bana napa kandak dalam maangguak Pak Rafi Magaliang bacari tanah sampai tagak. Lo pembetu rumah Pak. Kau lah dia mak kabe. Tu lo balu agi pantun dia Pak denai. Pentu-pentu je lah mak tu. Syukur alhamdulillah Cikgu Malai lah berisi ketidiang Masa Barena Sati dari Lensuayan. Masa Barena Sati salam kenal dari Pak Jasmi lah berisi pulau tadi ketidiang Mas Sati sebanyak 100.000. Pak Jasmi Nambarado di Mentawai, beliau perantau beliau kampung beliau di Paninjauan Tanah Datar.
jorong tabu baraye penyalean Joko Tutuo masuk daerah Padang Panjang. Ada. Konon kabar tabu baraye penyalean Joko Tutuo masuk daerah Padang Panjang. Iya betul Pak Jasmi. Komen. Tadanga Pak Jasmi kabalaye cikgu mencari biduk pulau nak samo langsung ke Subarang. Ada. Magawai lambui tari magawai ke Ceuda Putra Perdana yo. Lambui makabe itu. Entah. Jadi dusana kesadualanyo salam kenal dari Pak Jasmi Chania yang berada di perantau Mentawai. Mudah-mudahan beliau betah pulau bergabung jo kita selaku orang Pagurau. Atau syukur alhamdulillah Pak Jasmi. Pak Jasmi Mazati. Nah, itu beliau. Orang jorong tabu baraye penyalayan Joko Tutuo masuk daerah Padang Panjang. Singgal. Ya, tadanga Pak Jasmi kabalaye mak sati lah mencari biduk pulau nak samo Pagurau Jawa Tanggang. Itu nah cari tu kamano arah itu sebut. Iya. Ada dia dulu sabatang tubuh. Oyak tu. Surang saja. Kami simpang Baaye namanya PDAM tu nah ada al. Simpang Baaye cik. Bajalan saya nambah ikannya deh. Bajalan dari Gantiang tiba di Aski. Iya. Ginyang sabatang tubuh. Nah. Iya. Iya, nilai sayang ginyang sabatang tubuh. Nyang 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 lagi nyabana nyang nyang lagi nyabana nyang nyang ginyabana nyang 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 ginyabana nyang nyang lagi nyabana nyang nyang ginyabana ginyang 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 sabana ginyang soso sabana soso apo karajo abu rajo diate di mabadan takama beralape kasu tabakape dua kali karajo abu rajo diate di mabadan takama buah nasi angin lagu lay pade apo lagu no kanyang kiliran taji di mahawa takapan yang lata lambe tarimo gaji ginyang 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 sabana ginyang apo karajo mato kijo mangijo apo pulo ranyo bao di cali anyo mangijo ginyang sabana ginyang goyang salidar goyang apo kuno talingo tumbuh di lereng lama lebana denyo inyo saku tabakepeng apo kuno talingo tumbuh di lereng malebana de mambao danang ngalalo maereng apo kaguno iduang tukang bawah malabana bakawa bingung disuruh ke bantuan wakasawa apo kaguno bibi aku lemah gulai apo diawana nyocalia abang kalai nyang 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 ginyabana nyang nyang ginyabana nyang nyang sesuatu nyang 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 ginyabana nyang nyang ginyabana nyang nyang ginyabana disuruh ke Bukit Tinggi nyepai kepada panjang ada suruhnya lakinya ketujuh marando tagang disuruh kepada panjang nyepai ke Batipuah ada nasuruhnya balik gadangnya ketujuh pai mangga dua di malako main akan dua di malanyo kini nak kota na tolong abanalan magawai ramatu sangka di sinalo ko kampuanyo laden suruh basikola wabini yuo diagayo ondela diagayo ginyang sabana ginyang goyang salidara goyang disuruh kapayo kumbua nyepai ke Malaysia
Masati niletakana ginya sabana ginyang soso sabana soso iko nantakana lagu ginya dimintanyo kamalai siapa kana nilengkana iapo ginyang awaba dendang bagurau samalam kini nayela nilen kapatabang bulia dicaliak dari sini ginyang sabana ginyang soso sabana soso beso ginyang lagu baru de awak ginyang sajo apa nandang kabedo nalaba dendang surang sajo nyang 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 ginyang bana nyang nyang lagi nyang bana nyang nyang ginyang bana nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana Masati ginyang bana biya wa mandendangan dekan duang tolong raganyo biya pai jalan suwayan mari mawagam kabelayu oh kabelayu Masati tolong larayu akan Paji Welman di madudunayo bakanda Paji Welman dia kelagu wiko bau de pawiti uni lemia marai ahai ginya sabana ginyang soso sabana soso ginya bana la soso bana paizon darus bakabayo bakanda Paji Welman kanda kaiko juo takamangawa mandendangan de surasajo samalamko ainela samalamko kasih tabaleh balun tani ayo di buwenyo biaso babale pantun dia wawalanyo surang sajo nyang 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 ginya bana nyang nyang lagi nyabana nyang nyang soso bana nyang 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 ginya bana nyang nyang lagi nyabana nyang nyang soso bana suranya kalam panjang nyepai kasalimpe ada surya bakale gada lain denginyo nanyo bue ondela nanyo bue bagurau dari salimpe daerah Malaysia dan alajuo kandang karnala kini dape awabadenda surah sajo ginya sabana ginyang soso sabana soso pawel manakam masaio maisi ketidiang malam kini mau dape kata saio baguro balia sarupo sari tanah lakan dua baguro lama sama lamko jamba yang di beko kadisu alpe kabadana balung guayo toko lagandana lama guro sama lamko ipo awal tukang ganda laku limati nyoda buayuo sansai badan dan anakan dua di malanyo kini walalai kini bamain galak tukang saluang dinyo bakal ya ndak ada lawan awak seh nah itu care itu nanti katuan bagurau biasanya gurau sabatang dendang sabatang tubuh kok baduo tu saya indah atuh kalau di Cigu balanya usurang itu lo tuh jadi masa barena sati Cigu malai ko cando agak agihnya di panjangan de Pak Haji Welman kamang sayo 100.000 lagi hande kan mantun ceritonya Kang Sarto malam kembali sana ya tiba Pak Haji Welman kamang sayo masih ketidiang alhamdulillah Pak Zulfami Soimi kemang saya Pak Rahman Syah Assalamualaikum Bekasi hadir harau kami Ciemak imbau kali nak iya dari Zamersing Lubuk Suwo salam baguro dusana Pak Zulfami Soimi kemang saya lapiran mak gawe lalu nanti Pak Palu bajalan surang bapantun pulo Pak Palu cielai
Urang kumpalan babi dua malam sarek muatan buah palo ku arek bana di tangan hari muagam demak gawai ke-70. Nak duo pantun sairiang kasolok kasilayo kailia jalan menurun sadang karakok le namu mangilo kunun kok le sirih laweh daun. Tolong bacokan 2 kali. Urang kumpalan babi dua malam sarek muatan buah palo ku arek bana di tangan hari muagam demak gawai ke-70 lapeh latirek dari palu nalamak gurau semalam ko. Mari muagam nambe lah ragu abae lah bapa menan cia baduo. Kasolok kasilayo kailia jalan menurun sadang karakok le manggilo kuno lako sirih laweh daun. Itu di mak gawai na ke-7. Tolong di mama ari muagam samparonokan. Kamehi sadonyo boya yo. Bale Pak Weri ikamehi sade. Terima kasih Pak Jasmi Chania mengirim 50 bintang ya. Masih 235 monitornakan ya. Tapacak galak Bang Alga gitu. Ya, galaknya. Dek tukang endang. Bulia samange cigus nek mau pula bintang. Dan ikhlas lah Bang Alek. Kau si ai lah mangambok wang. Agak til itu. Yang ini. Kenzia Olivia. Dia dulu Singgalang kubu dia teh. Permintaan Pak Jasmi Nambar Rado di Mentawai. Pak Jasmi kalau Pak Jasmi pulang kampung itu beliau berkunjung ke Salimpe Lembah Gumanti Kabupaten Solo. Jadi pintu SDCT terbuka lebar untuk dosa anak kita dan ingin berkunjung ke pondok SDCT. Akunya lagu untuk Pak Jasmi Chania. Singgalang namonyo gunung aleryo bangare ngarai di bukit tapi pala dengan Depa Jasmini ai langsung dek cigu sadang ta bangkal ya batu Singgalang yo marapi di sinar banyak lada bawani pagabu kibaku lili yang dagunon tuan den sasali dan ilanya to padi ladang biasa tungguari nan kari yang konon kabata bubaraya panyalayan jogoto tuo masuk daerah padang panjang Pak Jasmi tadang kabalaya kami mencari bidua pulau nasa mulan suangka barang bagura samalam kini Pak Jasmi bakanda lagu Singgalang ori mintayo Bangalek Papue ati asasana Bangalek malam ko biala cigutani ayo Allah dulu kasinggalan
Jan ko ada sinyal ke rumah ai dia cikgu. Aduh, tadi saya menonton, tapi dia tidak ada tiba Bang Alek langsung matian apinya. Pupuslah sudah harapanku caknya. Mulai dari kini ko Bang Alek anda usah hubung-hubungi ai lagi. Itu caknya tadi. Bukan sinyal tak ada, jangan anggap remeh seh. Walaupun kami di kaki bukit, ada sinyal kami, tetap menggigit. Jangan cecameh Bang Lek. Jangan sembarang Bang Lek. Ada mantan-mantan di kaki bukit okoh kami. Ndak, dia gih dulu. Ka arau babeliang. Masa iyo ada ai tadi? Iyo nyurang. Cayo. Sialai pinang pulai nanakan duangai kota sada joa dimakan oilah kota sada maka bejoa dimakan sayang lai cinta pun lai magawai kota saya kadipangakan oi kota saya maka dipangakan bagurau semalam maka iya memulai kaset makabe semalam rasuka jadi ube kece makabe rasuka jadi ube Josi ai bakawan di rumahnya Josi si ai bakawan di rumahnya cikgu nado doh surang dia punya lu bakawan anak ayam turun 10 makabe lamati siku tinggal 9 oi mati siku tinggal 9 sama kabe bati rusuh akan duangai kasih komai alhamdulillah sampaian kasih kobalun kobalun sampaian atunya Latarang jalan ke rumah gadang kok pamenan Pak Wirdi gadang gombak biarlah mak gawai memparabuian tapi nan mak arimu agam kami di lapiak guru SCT nan punya watwa mak gawai nan bapak menan cik badua mak gawai jo Pak Wirdi jangan salah-salah tembak jangan salah-salah sasaran bukan jo mak arimu agam tu kami kabek di lapiak guru SDCT jangan lupa GB di ujung acara ya bu ya jadi oh ya Saryanti selamat malam Bu Emma Saril Emma jadi dosana kesadolahnya Ai pasti kangen jo Bang Alek kini cikgu iya ala kangen tadi lagi kecian orang iya oke nakan beko mama bagikan kalau bisa cari saja di FB Salmawati liau beko lewat Pak Zulfami Suami kamang sayo Pak mak kabeh dek permintaan mak KB malam kini memulik kaset semalam ko kata bedo kami menyanyi dek badendang surang saja kesana kesadolahnya uku aja jangko ampiang tasuo tinggal 5 minit lagi perjumpaan kita malam kini minum air putih celu
Ya Pak Jasmi, tabayang kampung main bau pulang. Jadi bila Pak Jasmi pulang kampung ke Paninjauan, silakan hadir berjalan-jalan ke Danau Ateh, Danau Bawah. Tu kontak kami. Silakan hadir ke Pondok SDCT di bawah kaki Bukit Okoh. Dan selalu di Cimeneng Bang Alek indak basinyal. Bang Alek ku yubana. Bundo Leha, apa kau pakai celon apa sapu baru jago Bundo Leha ya. Ya dia dulu Singgalang minta tabiah permintaan Susilawati. Didaki wali kasih Singgalang lalaya. Ampun baribu kali ampun, ampun sabale yo kapalo, nan kandua ngai la yo kapalo, tuan den di makin di bamain. Disusun jari disusun. Bagura samalah manangko, oh lalai samalah manangko, tuan dan dimakin ibamain. Tapi batamu kawan-kawan, bagura tak dapat lamo. Barakallah mo macamiko, bagura macam kini, tuan nilai macam kini, tuan dan di malam. Masih 223. Yo mantap SDJT. Iko Singgalang minta tabiah, ni Susilawati mamintanya. Oh lalai lama mintanya, tuan den di makin di bamain. Oh baru tangan lo dibayar.